uyaxoshwa ngoba uNkulunkulu indzaba takhe letinye isikhathi uyatifaka lapha kulo muntu lohleli lapha edustini akhulume indzaba sinamafika sinake ndo ungayi nami emsebenzini ngoba ngibona ugibela ibhasi yawa kufa wena ngisi uyagula ngeke binekise ngife ngamlaleli kanti lo muntu uNkulunkulu ufikile kuye. Haleluya. Abamthatha serious bamdaba lenduna yematilosi bayahamba bayagibela umkhumbi bazalwane ufika endleleni uyaphuka. Haleluya. Asambeni nayo bazalwane siyaqona ningasale emuva. Haleluya. Siyala sofika khona sithole ukuthi baphumela eMencha nje basuka kuphi. Haleluya. Uyaphuma umkhumbi kuthiwa uPawula kumele babulawe baphosa babulawe ngetandla kunenduna ithi yona ngoba beyimthanda uPawula ithi asingababulali ngoba ayifuni ukuthi itandla labo ligcwale ingane ithi asimanyeni sibaphoze elwandle ngilona lo ngakwazi ukuhlamba utabe soyatifela bese kuthi lo wathi kuhlamba utawuphumelela njalo asinza aphumele ngale ngamanye amagama bezama kuseva Pawula. Haleluya. Babaphosa kuPawula elwandle bangcwele bayahlamba kuPawula bayophumela esiqingini saseMencha. Siyaqala la ku-1:28 verse 28 lithi bakuPawula baphumela esiqingini saseMencha la khona bathola abantu baseMencha babamukela ngesihle. Basabamukele njalo kuPawula ngesihle abantu baseMencha bahlala nabo. Haleluya. Bahlala nabo kuPawula abantu baseMencha ngoba nabo bebama-understand futhi nabamukela kuPawula bahleli nemuntu waNkulunkulu. Lithi iBhayibheli lami ngilifunza ngenxa yokuthi besebeva amakhanda ngoba bebaselwandle ubusuku bonke bahlamba kuPawula nalamanye amatilosi basebeva amakhanda. Bantu baseMencha babamukele ngesihle kuPawula bababasela umlilo. Haleluya. Sababa basela umlilo kuPawula bangcwele ukuthi bafuthumane. Pawula uhamba nelibandla lakhe. Naleli bandla lakhe laphuma nalemanti nalo lingenwe makhada. Bonke labantu beva makhada. Lesikhathi bazalwane utawufika emsebenzini bakuqashe ungene usebenze uthole intebani. Bakubukele kahle labantu ngoba ba-understand ukuthi babukela umuntu lonjani. Babukela just umuntu loqashiwe. Nasemabandleni siyafika sokhona uNkulunkulu bazalwane siyangena libandla liyamjabulela njengamake lo alim-understand ukuthi ngifika nje ngimake lo uthuniwe izaba zasekhaya ezulwini kodwa lisithi iBhayibheli lami basebeva amakhanda ngoba nasebeva amakhanda labantu balebandla laSawula basebabasela umlilo because besebahleli sebangenwe emakhanda bangasakhoni nokunyakada. Isibantu baseMencha babasela umlilo naPawula bekangenwe emakhanda. Haleluya bangcwele. Wasukuma Pawula wayibona ukuthi kungcono yosabtela tinkuni. Wahamba Pawula wayosabtela tinkuni wabuya nato. Wathi nakathi uyaqala uyabasa letinkuni Pawula inyoka yaphuma. Iphuma kuphi bazalwane lenyoka? La kuletinkuni lekabuya nato Pawula. Haleluya. Yaphuma inyoka yamluma sandla kuPawula. Unga-expect ukuthi mzalwane yonke lendzawo la ufika khona utawuthola indoda ihamba kahle. Ikhona inyoka letawuphuma ikuluphi. Yaphuma inyoka kuPawula yamluma bazalwane. Lithi iBhayibheli lami Sawula wasikalunywa ngile nyoka wamane wayinikinikina emlilweni because umlilo bese ngawubasile